Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajing yai beteng jong ki Bor Sensyar District ban penjari curfew hayodo kabala beteng haduk ke sini palai ke santarik ulber arajar arpo kalawan ra ya kajing do nong ke bakrau haduk kata-kata ya ki nong de jor hayodo kat haduk baki lahab ban syubret ka ya ki jor syam madan madia nakadau baki lapot bat sep a unong lum khubor jong ke Batesi TV ubalahir jurip ya ke basa de jor hayodo rengkat bat ki magistrate ke East Sales District ulalap pada kispa song gijur balathab haki kriya la syubret kai hamadan hasilenter jong basa jor Eso.